طبعا السمك كله طلع صغير هنا النهارده، والريح معاكسني، معرفتش ارمي قدام، ريح عالي قوي، ويوم على البايظ، ماليش نصيب النهارده الحمد لله. بس قاعد باكل قطه بقى، طلع لي سمك اكل قطه اهو، مش قادر السد ده يهفش عشان ما تقولوش ان انا بكدب عليكم. من ده بالهبل بقى كتير، السمك كله ده برجعه مش متكيف، عايز سمك كبير. في قطه هنا بغله بتنونو اول ما تعرف ان السمك طلع. بس 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 بس. اهو سامعين؟ بس 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 بس. انت عارف بس بس بس. بس 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 بس. بس بس بس. فين انت فين؟ اطلعي. بس 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 بس. طب خد يا لهوي، يا لهوي وقعت بقى، ما اعرفش انت بقى، ده انت بتتكلم، انا عمال اقول لك اطلعي. السمكه ما شاء الله بتطير. الجمبري بيتصفى بسرعه، فرحت لاغي الجمبري، رحت شغال بسبيت جامد شويه، وكبرت السلاح سيكا عشان مش كل شويه اقعد اطلع صغير بقى، برضه بيطلع لي صغير بس. الصيد بقى بالنسبه لي متعته في اللي بيحصل بقى. جرب الجبنه السايحه، عايزين ايه تاني؟ دي طلعت الصيد بقى، مشيلش هم اي حاجه. الصيد بيخليني افسي دماغي. الحاجه الوحيده اللي بعرف افسي فيها دماغي هو الصيد ده. هو ليه عصير البرتقال دايما الجاهز ده بيبقى طعمه دون؟ انا نفس المره الجايه بعمل ايه؟ نجيب توتو، مش توتو دلوقتي، في بوتاجاز صغير كده، توتو مش هينفع يعني. نجيب بوتاجاز صغير كده بقى، وبعد كده نطلع بقى احنا نعمل اكلنا بنفسنا بقى طلع ربنا كرم بسمك نشوي في ساعتها كده. الحمد لله، الحمد لله يا باشا. نعمل خطه جنب ده كده كله ريحه. ده انا كنت واحد بصيت فيها عندها بترش عليا. الجنب ده بقى هادي لحد مرسى السفن اللي هناك ده بقى كده، سب الله اجرب واحده واحده كده على الله التسهيل. على المباشر كده كله شعري كفاف كده. يلا عنيفة أوي الأستاذة دي، حاجة كويس. سبحان الله، اسمعوا كده يا جدعان، السمكة دي بتعمل صوت. سامعين؟ مش عارف هتسمعوا من الدوشة دي ولا لأ. بالك يا حباشا، كان نفسك فيها السمكة دي يا حمد. الحمد لله اليوم خلص. تعبت واتفرهدت، كان يوم مفرهد بالذات في اخر حته دي. الموبايل فصل معرفش اصور، كنت بصطاد من حته كده في المينا، حته كانت مرعبه، صوت السفن كده مرعب، وسمكه شدتني وقطعت الحبل وانا زهقت ومشيت.